Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Apeng amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam nga G nga napauluan, maiparit, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng, manong nemi, tanakapanawen, di kiti sanga ili, nga imatendar, iti maika 25th birthday ko. Naipakni pa yan, dagiti nasken nga maipakni. Dakda kami laengen manong nemi. Akin ni Lulu, dakda kami laeng kada Lulu, kini Lula, ti adda riwalay, kunak kuma. Nga madapay lang ni Daniel, nga nubyok, manong nemi. Nabartek sa. Adapay lang ni Daniel, manong. Nga nubyok. Sa nureto yung ko na ka. Ni Daniel manong nemi ket isu ti kang runaan nga naggastos kadig iti pinagpaalak iti kasangay ko. Wow. Sana all. Nga di boyfriend naggastos, di ba? Kuwan manong, nakaado namin ti minom. Inom lang kami nga inom manong. Dahil dinamatan ka bailan tag-drive nga agawid sa Jacandon City. Iso nga dinaramid ko manong nemi, pinaatibay ko iti kasinsin ko nga may sa karigiti kinasangon na nga iminom. Kat inserek mi iti silid ko. Kat naimas itan titurog na. Luape kat di nga di pa silid ko manong nemi, tinangiserkan mi kang kuwan. Kat jak amo manong nemi no makiseledak ken ni Daniel wano saan, ken adapay sa baling pakariribukak manong. Laging nga nagtimak ni Lolo ket kunana, apaw, Lolo, imunan ni Lola, mitisilad be, Gina apaw, adale man tirabi ingkamat maturugan, takas tahak bet. Kwa, Lolo, Agisla, ada na kala problema, mapok. Awan Lolo, ahong medgayam. Mapayagas na tilangam. Kakaiso na nga itala nga birthday mo nga adda inyam amom kada kami nga nobyom nga ni Daniel. Nga isupit na gastos iti ay naangay nga parte. Sa aksin na senaya kasta. Rubing una nga naragsak ka po. Sana all. Iso nga ita ti pampanunutek, Lolo. Kasi daw, ni Daniel, when, kastamatan kini mama. Ni mamang mo, ikaputa sanda nga naka-atendar, iti parag-birthday mo, kasta ka de. Nga itilaeng cellphone, ti manang kablaawan na ken ka, nga iso ti nagamamon ta pa ilaeng kin Daniel, kasta. Lolo, rubay nga maawatam ni mamang mo, apok. Adayumat nga ron ti rumblon nga yan da, kadig iti duwa nga kakabsat mo, kenti stepfather mo. Sa diyamat nga min ita, tinakiasawaan na, kalbasa nga nabalo, ti inam. Yung nga ron, iti mabalo ni mama, sa diyamat ni rumblon, tinakiasawaan na. Lolo, saan nga ti di na i-atendar iti pampanunutek. No di ket ti may paman ni Daniel. Kaslasaan nga kayat ni mama ni Daniel na para kanyak Ana? Kaslasaan nga kayat ni mamang mo ni Daniel nga para ken ka? Igit kaslalaeng. Kasta nga peso, Lolo, kasla.
Iti anya nga rason. Tsaka mo lulo. Detangorti pakarirbo ka eh. Ay, mga pok. Baliwan yun to kinimamang mo tagsarita. Kahit numabalin, liklik ka, nga anda mapasamak yo kini Daniel. Mawatam ti kahit kung sawan. Awan pa na din tsak tapang panakpakas dyan. Balasan ko eh. Lulo, noon niyan man ti mapasamak mi kini Daniel. Kahit awan ti pakadanagak, tapat check nga ipatpatignak ni Daniel. Nga dinaktulaki di baybayan. Kaya na ipatpatig ko unay-unay isuna, Lolo. Ipatpatig ko unay-unay isuna. Kahit nakasaganak nga mangilaban da ito, yung ayat ko, uray anyat mapaspasamak. Kampuat ba ako na? Ang mabalin lang ko maapok, haji na apok, katawang kumapay lang ti mapasamak ka na kayo. Baliwan nyo to tagsarita kini mamang mo. Isungin ka maturo ka na. Ala, i-sleep now. When sleep now? Kaya happy birthday man din apok. Happy birthday. Wala, ninulo na partagdan sa. Ay, anak imiinom para apok. Kaya mulita kaya nga maturo gain. Gumanaten ni Lolo Ilyong manunemi nga inak maturuken. Ngem, nagpakuyog ko pa lang iti kusina ket nagtemplak iti kape. Ket kabuta mo nang adu pa lang di kiti kayat kung maamon ken kwa namanong. Kinid daw nang itemplak met ti kape na. Mapannakan no kitain ni Lula no nakaturuken. Agsublin no kanumet lang nga dagos. Kaya kas nga rin tinapasamak manong nagsublimat lang ni Lolo itayan ko. Ala, nakaturugan ni Lulam. Anya ngamin ayat pakarirbo ka pa po. Inyam amumla ni Daniel kini mamang mo. Adan tim maud ka problema. Lolo, idiubing ka pa uyuyungan tak dagiti patak ngobing nga saan ka no nga dedi Papa Mario, tipod nung amak. Lolo, puddo ka di? Sus Mario, itaman pa lang amok neta. Agad dinamag mo kumakin ni mamang mo Di naraingam nga ama. Saan nga isot puddong amam kas jay? Hindi mo patsin di kita ibagbagada ko namat ni mamaya. Hindi salut-sutak yung kuha na, Lolo. Lolo, anya nga iti tinagbalin nga pakasalitaan di bihag kinayat ni mama. Da kayo't ama na. Iso nga patsak nga amo yung istoryahin. Kasta iti gam. Listen. Makinig ka. Ha? Ni Lolo. Ag-English, nag-Tagalog pa. No, kaya't mo nga nag-Chinese pa. Oh, my God, ha? Watch it nga pa. Lolo. Ala, istoryahin yun na. Kastoy, apo. Nasingpet ni mamang mo, tamay may salaidi, tinagbalin nga boyfriend na. May salain iti. May salain? Didilahin nga Papa Mario, Lolo? Dedi Mario, tinabayag idin nga nag-arim kini mamang mo. Ngem sinunubyo ni mamang mo, iso ni Carlos. Carlos? Lolo, Carlos tinagan ni Papa ni Daniel, Lolo. Carlos Aguilar, nga taga-Kandon. Nga taga-Kandon City nga rod ni Daniel. Nga itay damagin ni Mama, no ken no asin no tinaganak ken ni Daniel, ket imbagak. Nga isumiten iti nang rugyanan na kasla din nakayat ni Daniel. Ay, kayat mo sawan. You mean, ibig mong sabihin, kayan ayat idi ni mamang mo sakbay nga nakiasawa kini Mario ket iso ti ama ni Daniel. Kasjay. Kaslakas jay, Lolo. Ay, kaslakas jay. Kasi ti pagawatak. Imangisak iti nauneg manong nemi ad-adda nga nagtibayo ti barukong ko. Kaslada damutten nga mamatiak nga pudno ti agparparik na kanyak manong.
At naka di palimad ti biyag ko, abunga ti palimad ti biyag ni mama, iti napalabas. Kadadadan manong nemi nga Jack, adadan ajak pinalubusan ni Lulo nga pan maturugen. Ket dinamag ko keng kuana, no apay manong nemi asaan saan ada mama, ken dayjay nga Carlos iti nagkatuluyan. Lolo, apay nga sang isuda. Ay, kaya't bini Mario, talasing pet. Amumi unay. Kakalugaran kami. Idinto tadi Carlos, ket taga adayo. Ken damag mga playboy isuna. Nga saan lang ni mamang mo ti babae ti biyag na. Ket naaluko yung arod ni mama Lolo. Kaya mo na. Naaluko yung minimamang mo. Nga ni Mario ti pakiasawaan na. Tabigla madlat na idin nga ibaga ni mamang mo nga umanugoten nga ni Mario ti pakiasawaan na. Bigla. Kasladan sa nagkontraan da idi kay ni Carlos. Iso nga biglang imanugot ket natulag adagos ti kasar da Mario kini mamang mo. Kay Chusawin Lolo. Insigida nga nagkasarda. Wide. Kahit kalpasan na bigla matlatang at makkel ti tiyan ni mamang mo. My God! Lolo, amang ano putot na kang peso ni Carlos, nga ama ni Daniel. Diyos, aya kahit kalpasan ti 7 nga bulan, sipod nag-asawa da mamang mo kini Mario, kahit impas ngay na kan ni mamang mo. 7 laing nga bulan. Premature ko na dan sa iti dayta. Premature. Taimbas ko mga siyam, ngim 7. Sumit lagayam, Lolo. Sumit lagayam. Nga, ibagada nga saan nga ni Papa Mario ti pudno nga ama. Sino ko mga rod mo saan nga di Mario. Kaya sumit iti nakiasawaan ni mamang mo. Ay na po. Di ka mamatpati iti dayta. Itapay tadakkel kan, balasang kan, nga mawalim mo ti makiasawa, isukid din ti panang patim, nga saan nakangapod nung aputot de di Mario. Ay, sus Maria Josep, ako nana. Inalat ti cellphone ko, manong nemi, ket indayal ko ti number ni mama. Agiriring yung awan ti sumungbat. Manong nemi, apay nga tangawan sumungbat, naimas nga tan titurog na. Inulit-ulit ko ng kaskas di manong nemi nga awan sumungbat. Ng masapol. Masapol nga makasalitak ni mama. Nga saan nga naskenpay nga ipabigat ko. Pinkek kini mama, nuan niya ti pudno. Asin no ti amak. Lolo, Nita paturo kahit. Nampay Lolo, hindi nakpanawan. Apo, kasi na dumakdak ka sakit di problema ma. Apa nga men? Lolo, da kayo ti ama ni mama. Da kayo ti amahan ni mama. Apa nga diyo, pinanak idi, no asino ti pudno nga ama. Samat idi ka nagbaling nga problema na ita. Ada manambala problema na ita kada mamang mo. Asino ti pudno nga amam. Niyo kumati ko ng mga patsek. Unupan kay. Di kaila nasdawen. Apay nga dagos ka nagsikog ni mama. Ay, apo. Baka no, sikog nak idin ni mama sakbay nga naggasawad na kini Papa Mario. Kasi tagata. Di kay dinasdaaw. No apay nga biglang ay manugot ni mama nga mayaten nga makiasawa kini Papa Mario. Amangan mo't no, masikog idin ni mama. Ngem saan mo kayat ni Carlos Aguilar, ti manging kasar kang kuana. Ket pilit nga nakiasawan ki ni Mario agbayani, tapno maalangon ti dayaw na. Jesus Maria Sep. Kasta nga ka? Hagkapsat kayo kini Daniel. Hagkapsat kayo iti ama. Oh, Jesus Maria Sep.
Dayal ko manin tinamber ni mamama no name agring ngem kaskas ding nga awan ti sumungbat. Adadan ti panagkapagabak manon name kaya nagsangit akpayan. Agsagsangit akon manon name. Apok, awan ti rumbay nga kasangit mo. Jesus aya, birthday mo pala ita, abang pa alas 12. Kaya kaisuna nga, birthday mo. Daman data kikyaw dito ka pasalsalid. Apo, na kikyawan ta, baka disturbo. Di pala pumanaw, baka bulan dito yan. Lolo, hangkay gagkapsat kini Daniel. Saan kami nagkapsat? Lolo, saan kami nagkapsat? Iti ama, kini Daniel. Saan kami nagkapkapinano? Malagsid nga, agayin ayat kami. Ipatpatig ko unay suna, lolo. Kin mamati akmat nga napudnumit panagayat na kanya. Saan kami lagin din nga makapagsina? Saan kami nagkapsat? Saan kami, lolo? Saan kami nagkapsat niya? Ay, kitawag aro din at problema. Iso nga saan kang nagsangit? Saan kang nagkapsat? Ngim lolo, kasanon no. Noan ka? Saan mo kami nga pampanunutan Lolo, saan nga mabaling agsina kami kini Daniel? Matayak na mapukaw ko iso na. Kinamok nga, di namat kayat nga mapukaw na. Kaputa, agpipinatig kam karot, lolo. Iso nga, iso din ti panang patim nga saan nakakapod. Nagor ka, saan mo ako kaleta? Kukak deta. Api ngamin nga libang to natin si mo, lolo. Oen manong name and adan ti pa nagsangit ko. Kadyak kaya tapat yun nga kapsat kami kin Daniel. Nga matay baga kasang nga mawalin agsida kami. Oen. Nga matay patpatig ko agpimpinatig kami unay kit mamati ka na pudnot panagayat mat kanya ti Daniel. Kat saan kami nga kapsat? Saan ka ni lolo? Hanggang magkapsat kami? Ay kinawang aro din ti problema. So nga saan ka nagsangit? Saan nga mabaling sina kami gani Daniel, matayak na mapukaw ko iso na. Kada mukbat akastamat no siyak ti mapuko na kapatag pimbinagtag kami nga road. Kat nakasagana kami nga mangilaban iti ayan na yat may ti mauni nga angis mi ala. Dayaon. Duglaon ita dayog mo. At mamata ka po. Iso nga saan ka nga rin nagsangit Kanitan maturok. Rabiyo na yan, mapuyatan tan ngagpadpada. Insar din ko nga roden tinagsangit manong naming nga magkabakabaklat agkabakabalat na tikawanggak. Ngaming karigatak, ngayon wagsak tibang riribuk niya. Imulak iti panunot ko nga awan apulos, iti bakalaped, iti ayan ayat biki ni Daniel. Kat iti na ito nga rabi, iti kasangay ko, ingkad din kun manong, nga ited kun ti amin ko kini Daniel. Agkaida kami manong. Nakastraken ni Lolo iti siledda kini Lola, idi taglukat tiri daw ti siled ko. Nakaring ni Daniel. Sinabat ko. Daniel, papanam? Makajinggalak, sweetheart. Kaya mo ti mapanit siya at ibayin ka? No. Tsaklatan. Pasensya ka na. Nakaatok ti minom Nakabimbitas kami nakanagraksak ti birthday mo. Imya nagaya man nito It's okay, darling. Huh? No problem. Baka kahit mo tekdikos, no mausawang ka. Tekdikos? Tekdikos akmat. Tekdikos tangan to Agadan ta? Muna ka na. Sige, tekdikos akaron. Umuna ka ng tiban nyo.
Tayag kung dun sa diri kiti kasapulam. Kasapulang nga tuwalya kin na aramatem. Okay, darling. Ulit ka. Pasensya ka. Nakaadok ti minum eh. Ala, sige. Umuna ako ni Tibanyo. Urayan ka sadyay. Urayan ako sadyay. Sige, urayan na. Taitid ko di ka sa pulam. Siyempre ka kiti saled ko manunemi tap ng mga alati ka sa pulin ni Daniel ng dikos. Ken ka sa pulad binga doa. Tadyak makaturog nung jak umuna ng dikos manong. Ta salat ang maikat ti panunot ko ti posible nga kinagpaiso ti parparik na kanyak. Nga kapsat kami ti amakin ni Daniel. Ngem iti pusok manunemi iti kaano iti kaunga kadi papapilit ko nga saan kami nga kapin ano. Ket no anyaman ti mapasamak kada kami ita. Ken okay laeng. Awan ti dakes na anong saan nga maiparit. Wen saan nga maiparit. Nagkaida kami nga adda mapasamak kada kami. Ket no anya tinaikari nga mapasamak iti dayta gundaway manunemi mayat kabingman uwan no saan kini Daniel. No iso at talaga tinaikari ang mapasamak. Ket mapasamak. La mapasamak. Ta iti ilukat ni Daniel tiridaw ti banyo. Ket iyawat ko laeng kumakeng kuwana tuwalya para keng kuwana ngem. Inraman na ti imak aginuyod manong nimi. Ket pilit nga nakastrekak iti uneg ti banyo. Ket biglang enrekep na tiridaw sana inlak sana inarakop. Oh, Gina darling. Ala, Daniel. No, saan? I love you, darling. I love you so much. Daniel, no, I love you so much. Ano naman ti mapasama ka na ta? Awan ti pagtanagam na saan ka may bayan. Ngim Daniel, ka di pala problema. Adakan iti umno nga tawin. Agpadpada ta nga adan trabaho ta. Sungawanan ti problema. Ni mama. Anya ko man ti problema kini mamang mo. Dinakayan. Taiso dahi tati nadlaw ko ita nagsasalita kami iti cellphone. Mapay. Ni ka di mamang mo? Di matungtong pa? Ha? No saan nga mabaling ko na ni mamang mo sa tungpalan? Awanin ti reklamong pa Daniel. Ada ka di pala problema? Awanin. Ni mamang mo? No problem kini mamang mo. Daniel, please don't cry, darling. Don't cry. Kakaiso na nga birthday mo. Happy birthday. Ag-celebrate ta. Agdigos ta nga dua. Mabidlaing ta siya ako tibang sub iterwatem. Ta. Dila siyak din naka-ukso bagastoy. Saan? No, Daniel. Di may katenterwatek. Daniel. Oh, Daniel. Parang sa akin ka, Gina, darling. Agragsak ta nga dua. Agragsak ta nga dua. Daniel. Gina. Ulit-ulitin ti panunot ko iti saan. Ngem ti pusok tiriknak ket ala. Nga idi awanen ti tapar ti bagik manong nemi inarakop nak manin ni Daniel. Agpadpadan nga nakalabos nakauyos kami manong. Ket nagraip dagiti nabara nga barokong mi naglanang dagiti bibig mi manong nemi. Ket nakariknaak tinaisang sangayan nga bara. Darang akasla sumsungkeden ti bagimi. Nga uri idi adda kamin manunimi nga dua kini Daniel iti batog tinakalukat nga shower. Ket kasla di nakabailan nga sabsaban ti gumilgil ayaben nga apoy nga pinarnuay mi. Bara ken bara manunimi. Pinarnuay mi arugso ti bagimi. Ti rugso ni ayat kada kami manong. Ayat anapudno unay.
ayat nga umkis iti kaungan mi. Nga nakasagana kami nga mangilaban, manunay mi nga ore, anyat ti mapaspasamak, ilaban mi ken patay, dayta nga ayat manong. Gina, Daniel, Gina darling, I love you so much. Kat di ka agbabawi, di ka tupulos baybaya. Iba't batik kamit unay-unay, Daniel. Kanibilang ko nga na ito, hindi kararagsakan nga birthday ko. Isagod ko kayong kati amin ko. Oh, Daniel. Gina, Gina, Daniel. Ket napasamak ti saan kumarumbeng paila mapasamak kada kami manunemi. Saan kumapela rumbeng ti saan kami paila ngarod nga nagkasar. Ngem sa anak tungag babawi. Sa anak anapilpilit. Nagugustuhan mi nga duwa kini Daniel tinapasamak. Ti panakaitayok mi manunemi tinalaus sa ragsak. Akal pasan ti uneg ti banyo manunemi tuloy mi iti uneg ti silid ko. For the second round, for the second round. Akasla di mi amo ti mabannog, akasla di kami pulos mauma, akasla awanan ti sumarunupay nga gudaway tapno makapag-sex kami manong. Aging ka, nga ti may katlo nga rikos, nalpasen day ta may katlo, di min napupuutan nga nakaturog kami. Nakaimimas ti simking naturog ka na kami. Naladaw kami nga nakariing kini Daniel manunemi, iso nga naladaw kami nga namigat. Nga edi madama ti pandangan mi, imasideg ni Lulu ket intad na kanyak ti cellphone ko. Ring nga ring itlay apok. Ni mamang munsa tito mautawag. Imitay kuwan, nagadap matay. Nalubat lolo. Pakicharge man lolo. Mabalin? No sa din no ti nangalaan nyo, isumat lang ti ayan ti charger na. I-charge yung lolo nga saan nga naka-on. Alaway. Alam na po. Ang madamag kuman. Agmalmalim ka di palang dito ni Daniel. Kumano mabalin lolo? Ngaman niya. Gor ka lolo kat ni. Nagpukaw mo't man ti scriptan. Dahito man ti pagmandyan na no, agbasa ka ti script. Aglagto-lagto. Gor ka lolo ni. Talaga nga manglukluko na ti script ta lolo. Katan na dam kami na. Nagkababayin ka na kita agbuy-buya. Ang mga mabitin da. Handa mabitin lolo, kabutan nalpasin, pa nagkwami di rabi. Ay, nagkwa kayo! Ala ni lolo. Makaringgor ka lolo. Pakicharge yung cellphone ko kunak. Uwen. Agyan pala dito ni Daniel. Kumano mabalin lolo, ng masapol nga gawid din sa Jakan doon. Anda bisita na, anda nasisita nga ramidan na no numalem. Ito yung pisina da. Ay, kastagayam. Dagsublin sa Jacandon City. Sayang, mapangkam ko magbuburak ti ramakit. Ingkam ko maburakin ti ramak. Nalabayagin nga saan nga naburak. Ay na, adulakid di ko matid na maalang alagdaw. Adulakid di ko naka. Nakaadayon ni Daniel, inimalagip ko manong Navy, tina-i-charge, naka-charge, may i-charge nga cellphone ko. Kaya malagip ko manin, titimahod nga problema. Kaya di mapanak itayan ti cellphone ko manong Navy, tapno iyon ko, kat siya kung timang tawag kini mama. Nalabsak na lulo kini lula iti hardin. Agsasarita da, kat insardeng ko biit iti insardeng dabiit, iti panagsasarita da, iti makita dak nga lumabas. Ay na, basyang bakit? So, Maria Josep, ti amin no, na, sa, sukti ko na, sus Maria Josep, ti amin no pudno nga kapsat,
da Gina kini Daniel. Nila dinda nga anak ta ti ina ni Gina. Ti makasungbat iti day talakay. Ti makiibaganuan niya nga talaga ti puno. Maan niya ngamin na iti panagkunam. Bakit? Na, anya ngamin ti panagkunam. Apay nga bigla latang ni manukot iti ni Linda. Linda ka dato ng surat nga Gina. Apay nga Linda dito script. Gina ko naman. Why, ni Gina nga anak ta, ama nakiasawa kini Mario. Itilikodan nga kunahan iti nga ori anyot mapaspasamak. Kitawan ti mabaling nga mamagsina kanakwada kini Carlos. Kasta ka di. Katuan. Adan sa nagkontra anda iti. Da Gina kini Carlos. Anya ti atap mo. Masikog iti ni Gina. Posible. Ket iso nga nagkontrada kini Carlos, ta saan nga kayat ni Carlos, ti mangikasar kini Gina, iti likodan nga masikugan. Ket tapno maalangon ti dayaw ni Gina, iso nga manugutin nga nakiasawa kini Mario, kasta. No, sika kumadya anak mo. Basyang, saan ka di nga kasta kumamat taramidam? Diyos miyo. Amangan met no agkabsat nga agpeso. Dagiti duha. Agkabsat dati ama. Nagdakasan. Sus Mariosep. Numuna ta nagkaidada drive. At dalakit na pasamak ka na kwada. Api nga minsan nga matawagan ni Gina, jay anak mo. Hindi rabi nakaturo ka tan Ngimamok itay laeng, tatawag ni Gina. Ang hindi susumbatan ni, siguro ka, nagbaliktad samat kami dato yun. Awang mat kami tikwa. Asong awan. Alala, siya akong di mangituloy. Hindi kan sapay no asawan lakay. Masapul nga makapagsalita rin kita yung kita maamuan no andyan tipod no. Kasanong arotan nga peso nga kapsat ti ama. Di kinito ba? Masapul nga agsinada. Ore no at dan napasama ka na kwada. Nanyate kahit mong sawan nilyong. Ay naba siyang bakit. Siyak tag nagbaling nga saksi tinaramid tayo dirabi. Nangig ko ini ti unag tiban nyo. Ken nalipatan da nga intragaptiri daw ti silid ni Gina. Ket ay na lukas ta. At dan napasamak digiti doha. Uwen ba siyang bakit? Addahan kat kasanong aroden no pudno nga kapsat na ti ama. Kasanong aroden. Kadagitang nga kanito manunemi nga madama nga panagsasalita da lulo kini lula. Nabayag met itayan nga na yun ko ti cellphone ko. Ket nagring adagos ni mama ti tumutawag. Sinong patak? Ket dito'y manunemi nga imbagana at ipudno nga ama. Manunemi. Mama? Ano to kunayo, mama? Sarot-sutem no sino tipudno nga amam sa kani. Saan kani nga, dedi Papa Mario? Saan nga isa? No diket ni Carlos Aguilar. Ni Carlos Aguilar nga ama ni Daniel, iso ti amat. Kastaw na iti sang sangit ko manunin. Ganjak patyen. Jak anugutin. Saan? Saan nga pudno dahit ako na ayo, mama? Agang ango kay laeng. Saan nga ni Carlos Aguilar? Nga ama ni Daniel, ti amak. Saan kami nga kapsat iti ama ni Daniel? Saan, mama? Saan? Gabot ay dilaing labi, mama. Kaya adan napasama kami kay ni Daniel. Adan napasama kami, mama. Andan. Ngayon papilit betlat ni mama, manunemi nga ni Carlos Aguilar tipod dong ama. Iso insardenggon, tinakistarita keng kuwana. Inyof kon di cellphone ko. Ket simrekak manong nemi. Simrekak iti salad ko. Ket dito yung ngayon tuloy ko tinagsangit. Aging kadyak na pupuutan nga nakaturugak. Kabayat nga nagsangsangit.
Iri makariingak manong nemi agriring di cellphone ko ni Daniel tito tawag kaniyak sinumpatak. Kaya dito'y kumet ngayon baga tipod no keng kuana. Nya? No, no saan nga po? No, saan nga po no nata Gina? Kayat mo kasawan? Iso nga saan nga kayat ni mamang mo nga siyak tagbarin nga asawa? Tagkapsat tayo ti ama? Oh my God. Tsaka mo nga nagkarelasyon gayam na papa kini mamang mo nga nasikugan ni papa ni mamang mo nga saan mat ngayon patungpal ni papa Isuna. Iso nga pilit ang nakiasawa iti sa bali ni mamang mo. Nga mapa nga nagsabat ti dalan ta. Api nga sikapay tinayat ko. Iti saan nga? Iti awan ka espring nangayat. Api nga sikapay tinayat ko. Iti napudno. Api nga datapay tagin inayat. Iti kastoy. Apay. Sakal pasan na. Iti nabigat ta. Oh my God. Sina? Ano nga rodan taramidan ta? Ano nga rodan taramidan ta, Gina? Imay nakpinilit ni Lolo nga rin mo rin silat ko ket nakisango ak kadakwada kini Lola nga nangaldaw. Ala nga imasam lang timangan Gina po ka. Imasam lang timangan. Lagi-lagi pa saan nga problema. Awan ti problema nga di masulbar. Italag tayo kinapon Diyos ti amin. Lolo, saan nga may babawi pa tinalpasan nga napasamak ka na kami kini Daniel. Talaga nga saan nga may babawi pa ni Carlos Aguilar tipod nung ama. Pinanagnagan ni mama. Isuman no iso. Ay anya ti amom, baka no ni Carlos Aguilar ket saan mat nga iso tipod nung ama ni Daniel. Imposible. Imposible, Lolo. Posible. Posible nga saan nga iso ti amana, kasta? Posible po. Gapot na posible ba't nga napasamak? Napasamak na saan mo nga pudno nga ama di Mario. O, Han? Kasano kumalulo? Anya ti amom? Baka no ito yung good daway. Kita andyan, Lolo. Kita kinasarita mo ni Daniel, dagiti naganak keng kuana. Ti papa, ken ni mamang na. Ket baka no damot palimag ti biag ni Daniel. Nga ta, Lolo. Ang mga madno sa bani ti aman ni Daniel. Aday ti daw dawat tayo kinapod Diyos sa pok. Nga sabi ko tasaan nga pudno. Nga kapsat kayo kini Daniel. Lagor ka ta, kasata to, background na kita ibusan. Idaw dawat tayo, nga saan kayo nagkapsat? Na minsan pa nga nagsarita kami kani mama manong naming. Talaga nga sana kasumardeng naging gadyak mapanik na kanti amin. What? Kahit nagpagpakawan manong nami ni mama. Apay ganas ka nagpakawan kayo, mama. Kinunakmet na sinaludsod manong. Anya turumbeng nga pakawan na. Manong nami. Pakawanan na kanak. Ma, anya turumbeng nga pakawan niyo? Imbilin ni mama manong naming agupden min ti relasyon mi kini Daniel. No peaddan na pasamak mi. Ma, kasunod ito api kami nga diyo imbag nga sigod nga dagos ti amin. Sinanak. Saan kong pingot nga mo nga nagsabat ti dalan nyo kini Daniel. Ang namin ti talaga pudno pasamak. Ti pudpunto ti bagayo. Manong nemi nera namot nga rod ngagputol-putol.
Nagsipod ta. Pasarek pukaw, ti signal manong nimi. Ma, hello ma? Luman baliwak ngay dahil. Ma, baliwan tatagsar kita. Pasidig ni Luluman. Oh, anya, anak na pasama. Kung ang putol-putol tili niya. No kaano pa nga mamuha kong tipod no lolo. Sumati, panagputol-putol. Ay, sus. Manong nimi, numanin idayal ko ti cellphone ni mama. Kaya dito'y manong nimi nga inulit na nagpakawan. Ma, ilawlawag yun ti amin. Apinas kang nagpakawan kayo. Basol na kano manong nemi no apay nga di na impud no nga dagos ti palimad ti biyag ko. Tano amok ko ma, no asino ti pudno nga amak. No amok ko nga ni Carlos ti amak. Sigurado kumamat nga amok ti nagsakbay. Kanimbili ni mama manong nemi nga gubden min ti relasyon mi kini Daniel. No pay addan na pasabak mi. Kung kontakik ni Daniel ngem unattended ti cellphone na manong. Mas dawa. Tauray, idi adda ako, ti siled ko, ngadyak makaturog, no pa'y adalam ang terabi, kadyak lata makontak ni Daniel. Aginggang iti kabigatan na riniing ko ni Lolo, ket riniing nak ni Lolo, ket imbaga ng adda kano ni Daniel, akaduwa na digdagan na ket kuan. Jak magawidan, tiriknak, manong nimi, nagsangitak, ngay marakop kini Daniel. Awan ti urumbing kakasangit mo, darling. Awan. Ngem ka, Daniel. Nagdakil ti problema ta. Itapay tadan na pasamak ka na ta. Ngem di ka kanimas daw. No apay nga nagsubliak, akin aduak a mismo, dapapang mo, kinimamang ko. Dapapang mo, kinimamang ko ko na, Daniel. Tapno isuda nga mismo, ti umay mangipanik ne. Nga ni Carlos Aguilar, ket saan ko nga pudnong ama. Ano na? Sabali ni amam, sabali kanyak, saan kayo nga gamakin ni Carlos Aguilar? Siyak laing ti ama, amak lang iso na, siyak lang ti putot na. Kasano nga napasamak? Idi ikasar ni Carlos Aguilar, ni mamang ko, adakbat idin iti tiyan ni mama. Nga saan nga ni Carlos ti pudno nga amak. No kastakit saan da ngagkapsat iti ama? Saan ta pulos ngagkapkapin ano? Saan? Iso nga sa awanan ti problema ta. Tawagam kit din ni mamang mo. Ket ibagam ti pudno. Ken ibagam keng kuana. Ken ibagam keng kuana. Apagsasalitahan tayo ti kasarta. Tagasawatan, darling. Agasawatan. Mabaling nga rin mo ang ulitin ta, lady. Umay ka di kwartok. Idi ang dama manong nemi dito'y kami lawag nga nang ipatakder ti bukod mi nga balay kini Daniel. Nga nayabay iti balay dalulo kini Lola nga adanduha nga anak mi. Da Daniel Jr. kini Melanie. Kadawanin ti sa polim mi pa iti Diyos manong. Kat kang kanamin mingi daw dawat nga sapay kuma ta agtultuloyen ti ragsak ti tungkal maysa kada kami. Sapay kuma manong nemi ta awan ton di dumdum te nga problema kada kami nga gasawa. Ken sapay kuma nagtultuloy ti patang trabay ni Apo Diyos kada kami. Agyaman manong name iti anos mo nga nangibasa kanatoy kasli ti kalmanlaing nga pakasalitaan ti biyag ko kinayat at tupulos malipatan. Kat sabi ko man nakaibati akman iti adal liliwakin pagsamingan ti biyag kadagiti patak kanibngeg ken nagbuya. More power to your program manong. And God bless. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo. Gina, iti Lawag City,
Ilocos Norte, Philippines. Thank you, Ken ka, Gina. Iting ka ba nagsurat panangiburay na ito'y suspense nga pakasalita?